turagushimiye kuko wemeye ko tuza kuri iki gikorwa. Turagushimiye Mana. None rero turaguhaye ikaze utangurane natwe, hanyuma wongere uze gusozerana natwe. Mu izina rya Yesu niho tubisabye. Amen. Muririmbe indirimbo y'167. Indirimbo y'167, Yesu niwe nihishamo. Ijana 167. Yesu, asante Mungu, asante Jehova. Nukuri. Hallelujah. Asante Jehova. Asante Jehova. Yesu. Hallelujah. Yesu niwe nishamo mbere y'ubuhungiro, acomura kw'amahoro mbere y'ubuhungiro, ibuye ry'igitare rikomeye, ibuye ry'igitare rikomeye, mbere y'ubuhungiro, umurango w'igitutu, mbere y'ubuhungiro, awigama no mw'ijoro, mbere y'ubuhungiro, ibuye ry'igitare rikomeye, ibuye ry'igitare rikomeye, mbere y'ubuhungiro, nabibivyo mbere ubwoba, mbere y'ubuhungiro, n'amasimu kw'eyo mwanga,
mbere y'ubuhungiro. Mwaye kaza abaririmbyi bahimbaza Imana. Ewe Yorodani we nawe uhinda cyane, abana b'Imana tuzokwambuka mu kwizera. Ewe Yorodani we nawe uhinda cyane, abana b'Imana tuzokwambuka mu kwizera. Uhinda cyane, abana b'Imana tuzokwambuka mu kwizera. Ewe Yorodani we nawe uhinda cyane, abana b'Imana tuzokwambuka mu kwizera. Nawe uhinda cyane, abana b'Imana tuzokwambuka mu kwizera. Ewe Yorodani we nawe uhinda cyane, abana b'Imana tuzokwambuka mu kwizera. Yigishiriza mu bugaragwa i Yudaya, ati nimwihanuka mwigwijuru muregereje. Yohana yigishiriza mu bugaragwa i Yudaya, ati nimwihanuka mwigwijuru muregereje. Ati nimwihanuka mwigwijuru muregereje. Ati nimwihanuka mwigwijuru muregereje. Yakurikira y'Uhoraho, ururi imitima yanyu Yesu ayibemo, kugira ngo muzaronke ubwami bw'ijuru. Iyo niyo nzira Yohana asemerera avuga, ati tegura inzira ziwe gorora izibiramo. Isayo bazanywa babatize, ati mbega inde yababuriye ku burake buzoza. Abafarisayo bazanywa babatize, ati mbega inde yababuriye ku burake buzoza. Ati nimwihanuka mwigwijuru muregereje. Ati nimwihanuka mwigwijuru muregereje. Yakurikira y'Uhoraho, ururi imitima yanyu Yesu ayibemo, kugira ngo muzoronke ubwami bw'ijuru. Iyo niyo nzira Yohana asemerera avuga, ati tegura inzira ziwe gorora izibiramo. Abana bacu baruyana, baturi ibya
muri nzira y'uhoraho kururi imitima yanyu Yesu ayibemo kugira ngo muzoronke ubwami bw'ijuru niyo nzira Yohana asemerera avuga abitegura inzira ziwe ngo zibiramo murakoze cyane murakoze uyu munsi Imana twemereye kuba muri iki kibanza tuzanywe n'uru rubanza rudasanzwe urubanza rutoroshe aho ishengero ry'Imana ryibaruka turanezerewe no kubona abantu mwese mukoraniye ngaha bwaba bene data bavuye mu byaha kugira ngo bashitse ukugororoka kose aha turumvise muri aya majambo y'Imana aba baririmbyi bahejeje kutubwira uyu yari umukozi w'Imana yitwa Yohana yari hariya mu ruze hariya mu bugaragwa ariko arigisha asemerera abwira abantu ati nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi kandi ibyo rero amaze kubikora hariyo abantu benshi bavuye Yerusalemu n'i Yudaya baza kuri Yohana kugira ngo ababatize kandi icyo gihe rero ijambo ry'Imana ritwereka neza ngo bamaze kwihana ibyaha bakamara gutunganya ubugingo bwabo Yohana yaciye ababatiza bica birakunda bica bigenda neza none rero aha naho twagomba turaba aya majambo dusoma muri ubu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 3 umurongo wa 13 yagabanye ntabwo hanyuma rero tuca turonka aya majambo avuga ngo ukubatizwa kwa Yesu bibonekane ko na Yesu nawe yakoze igikorwa nk'icyo aremera aragenda afata urugendo ajya hariya mu bugaragwa kuri Yohana reka turabe ukuntu byagenze icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani ajya kuri Yohana azanywe no kubatizwa nawe ariko Yohana agomba kumwanyira ati ko ari jewe nkwiye kubatizwa nawe none uje kuri jewe Yesu aramwishyura ati nikunde kuko ari byo bidukwiye ngo dushitse ukugororoka kose buno aramukundira Yesu amaze kubatizwa acava mu mazi maze ijuru riruguruka abona mpwemu w'Imana amanuka asa n'inuma amugwako buno rero ijwi riva mu ijuru riti uyu niwe mwana wanje nkunda akampimbara Yesu nashimwe n'aya majambo tubonye ukuntu Yesu nawe yabatijwe nk'abandi bose aremera afata urugendo rurerure abahinga bavuga ko yafashe urugendo rutari ruto nk'ibirometero bishika nk'ijana hanyuma rero agiye kugira ngo abatizwe n'umukozi w'Imana yitwa Yohana aha rero abantu benshi uzosanga kumbure bavuga ngo imibatizo hariho imibatizo itandukanye kugira ngo abantu biyorohereze ugasanga bamwe bambara impuzu zera bagaca baca imbere y'umuriro batabotura aho ndabatijwe abandi nabo ugaza usanga bakoresha iyindi mibatizo bagacana n'ibindi bicaniro gutyo mugabo Yesu ikintu yakoze Yesu yaremeye afata urugendo asanga Yohana mu bugaragwa aramubwira ati mbatiza Yohana nawe acamubwira ati oya Yesu no kubatiza nawe Yesu aramubwira ati bikunde nivyo bidukwiye murumva rero Yohana acaravyemera acaramubatiza Bibiliya itweretse ngo maze ijuru riruguruka mpwemu w'Imana aramanuka asa n'inuma acamugwako hanyuma hacamubikana ijwi rivuga ngo uyu niwe mwana wanje nkunda akampimbara Yesu nashimwe murumva ko Yesu nawe nyene yabatijwe nk'abandi bose Yesu rero ijambo ry'Imana ntitweretse ngo yabatijwe ku mutwe yaremeye asanga Yohana ku ruzi Yorodani nk'uko mubona ababene data baje kugira ngo babatizwe aho umukozi w'Imana ariteguye kugira ngo amubatize nagomba rero mbwira abantu bari hano
bakoraniye ngaha hariho abantu usanga bishigikira bakavuga ngo umubatizo ngo je narabatizwa. Nagomba ndababwire bene data, kubatizwa ni uguhamba kameremere ka kera. Iyo utabatijwe mu mazi menshi ntuba uriko urahamba kameremere ka kera. Rero nico gituma bidusaba guca aho Yesu yaciye. Yesu rero ikintu yakoze yaremeye aca bugufi. Hariho abantu rero iyo mibatizo bakoresha nukumira ku cubahiro, nukumira ku muntu icari ngo hamwe nojama muri ajya amazi nocafura yoja mu mazuru yoja mu kanwa. Oya, none wewe nagomba nkubaze umuntu asumba Yesu neza. Mugabo Yesu yaremeye aca bugufi, aremera kuri gikorwa nk'uko Imana yari yaragiteguye. None rero turafise bene datano, tugomba tubasengera Imana, dusengera uyu mwanya, dusengera iki gikorwa kugira ngo babatizwe nk'uko Yesu yabatijwe. Nawe rero wowe uri ngaho utarabatizwa mu mazi menshi niwihane, ijambo ry'Imana ariko ryatubwiye. Yohana yasemerera mu bugaragwa abwira abantu ngo nimwihane, nimwihane. Bihana ibyaha bitandukanye, bihana akaboregwe, bihana ubusambanyi, bihana ubusuma, bihana kugwana, bihana gukengerana no gutukana. Bari barabikendeyemwo, mugabo Yohana agendera mu bugaragwa ariko arasemera avuga ati nimwihane mwamboregwa mwe, nimwihane mwabasambanyi mwe, nimwihane mwabantu muraguza mukaragura, nimwihane ubwami bw'ijuru buri hafi. None rero tugomba dusenga Imana, turafise bene data bahisemwe neza, Imana yarabagiriye neza, nibo tugomba tubatize. Turaguhaye kaze nawe mwene data, hajya umwanya uriho, nimba ushaka kwihana wihane, wihane ushitse ukugururuka kose. N'aya majambo y'Imana abayumvise mwese mukayakira, Yesu nabahezagire cyane. Mana yera, Mana ugororotse, turi hano imbere yawe kubw'aba bene data, turi hano Mana, turasengeye uyu mwanya, tugomba twinjire mukomeye cyane, aho ishengero ryawe rigomba ryibaruke. N'umwanya mwiza kandi Satani atanezererewe. Mana turagushimiye kubw'aba bene data wakuye mu cyaha, none bagomba bagera ikirenge mu cyawe. Turabasengeye, turabaherekeje n'amasengesho, ubakomeze ubagirire neza. Turasengeye n'umukozi wawe agomba akora iki gikorwa cyo kubabatiza nka Yohana ari hariya mu bugaragwa, ariko arabwira abantu ngo nibihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Agomba akora icyo gikorwa cyo kubatiza nk'uko Yohana yagikoze, ariko arabatiza Yesu. Turasengeye uyu mwanya, turasengeye n'aya mazi Mana, nuyahumanure, uyakuremo ibisigo, urakuyemo abadayimoni. Turafashe mpiri ububasha bwose bw'abadayimoni, hanyuma abantu Mana baze gutahana umugisha w'Imana. Urakoze Mana kugiye kubasanganirira muri aya mazi, mu izina rya Yesu niho tubisabye, amen.